كاع التمور السكسو نقاو ديازير كيف هنايا هذا السوجيت ان شاء الله عزمي يعجبني شو سنه سبوسه مكاز نشوف يسون على البونتيني تدوكلا تقبل تاع البونتيني فتدوكلا اللي كاين اللي يمدن انا ونيني لكن سي قريت ما قلت تقبل تفرح ورتنكر لها اي نبرن في الصح ولي غلاله نقول ساكيه تدوكلا نقبل في قبيلي وشكرا طاليا اما سام اما موسيقى Je vais juste remercier Asmini Asada Darfajbit et les sponsors Nafli Dakia, Yassine Ouldalia, Fouzi Aouchiche, Zahir Hani, Lounas Aïdi, Nadia Lazizi, Plomberie Karim, Agence Salam, Centre de formation Trade d'Union, Club de karaté Shotokan de Lopontini, Monique, posé député fédéral du Bureau québécois. Je vous remercie, je donne la parole à Madame Monique Posé. C'est un grand plaisir pour moi de saluer toutes vous autres qui avez choisi Repentigny comme terre d'accueil. Et en terminant, je vous dis longue vie à l'association Kabyle de Repentigny. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous. Merci de votre accueil. Nous aussi, c'est la première fois qu'on vient vous voir cette année, puis on est très contents d'être parmi vous pour débuter cette nouvelle année. Je vous transmets les meilleurs vœux de Madame Lavallée qui pouvait être présente ce soir pour la nouvelle année. Et passez une belle soirée et au plaisir. Je vais donner la parole à Madame Cécile Hainaut, la conseillère municipale de la ville de Repentigny, qui est venue représenter la mairesse. À ces gaz, à mes gaz, à tout le monde, vous savez, au Québec, le jour de l'an, le 31 décembre, le 1er, on prend des résolutions. Et le signe du 1er janvier, c'est de souhaiter, on se souhaite un monde meilleur, on se souhaite une bonne année. Chez vous, chez nous, au niveau de la fête, aujourd'hui du jour de l'an, c'est un signe d'abondance. Merci à Alex, M. Gagné, le représentant de Les Avalées. Merci à Monique Posé, vous êtes toujours présents. Et c'est important que les députés, c'est important que les politiciens soient ici, justement, qu'on ait cette ouverture d'esprit. Merci aux associations, l'association Château-Cannes. Il était sur les tatamis en train de pratiquer avec des jeunes. Il est ici encore ce soir. Merci aux commanditaires. On regarde nos commanditaires, donc M. Rémax, que je vois souvent sans pancarte un peu partout. Bonne année berbère. Bonne soirée. زوارا قلق نصدق مراجع نوربونتيني صلفار حضم قران نصدق سويتي جرزون bon نخدم d'un passage j'espère que نعجب مليح الغاشية داني صراحة نمدو في القبائل ناكو هنا نداقيني وصل كثرة دونك ان شاء الله تما غادي توغالنا كل سكواس الزول في الاول مهدي مزغره نار غرون الساكين وسد روبونتيني مونريال عرضنا غير باش نساعد يناير افيك لاسوسياسيون تاع السانت روبونتيني دونك نفرح الطاس مياد عرضن نساعدين نسلنا دي بون مومون نتمنى ديالنا هكا ثقفايلي ثنا تسنارني الساقيا تذوك لايقيا القبايل دي روبونتينيا تنشدانا ديال المندنيا يناير 2970 نوساد الفرح رداقيا غنشنو
نسارة ماذا سنيعجب في الغاشية أسدير مسلاي فازيان ديني شو تحلفو كيني فرحة تصميد دوسي غير ذاك صورة نسير ما إنا كان غادي نهكا سني عجب الطاس كتسير مغاس قسم جاز يلي وني لندك تزران بلي نساد سيكو اوتاوا يبعد شويه وبريد بس حتى سنكين تهكي باش نغنى الساكي دونك الناس ماشي ذمان ماشي ذا فلاله راني حفسن هاد الناس نشنو اس قسم قاسي القبيله ندم مثل ممرا ثانمير الزلف اللوان تكون صحة ستيكيو 5 كي غيف كان زلاطاس نكون ديك مد ريبونتيني انا رد ثغرنسن جيسبيغ اسني يعجب الحال اسني نغثان ميرتي دوك لايكي نريبونتيني دوك لايكي القبايل اسني ثان ميرتي مي غد نشدن اوتاوا نقص الفاحضه قراني دنوسا غير ناري ثغرنسن يعجبنا غد الحال مي كيجيتي دوك لوين يراسن تتمخالضون تنيثني غدا سن كنا الناس كنا ميوسانك كويرانا ومسعالو لسباب الكامل ولين سردغل أحسن قبرم فالحلو يوالدي أزل فلاون كيف غير كانت دينيغ ثنميرث ثلليا أقلنا عن هجد خراد نغني ذاكي فيري بونتيني فغاسنيني غاسقو سامكازي القبيلة ندملن ثنميرث نوان المدن يناير 2970 اسكواس مجازك القبيله ندمالان مازيغن اركولي ذي الجناس مارا صلفاح ضم قران يدنوسا نغني ذاكي ذي غوبونتيني دنيويا راه حاجه تقبايلي تكيلتاكيني ويد شويه تقبايلي اكوذ اشاويه سارة مغثم غرايا قيتيني قاعد جبناك وقال ديوتي واشولين ديوسانا ماسي مونريال سيرو بونتيني ولا سي اوتاوا الشكراطاس ذوك ثيلين اوتاوا دي روحن دي تفن ثلاثة سوايع بوفريد يمكن هذه اللي نتقارن نغذاكي ذا شناي فريد دكال ذا وارم جمال ذا مذياز ذا سلماذ ودراماتوج نرنو الماريونيتيست سالي محمد يدي روح يوكل هادي له ذوار شي مشطاح ذاكي لو اني لي زادولت الهاند لاكتيفيتي نسن هذا شي مشطاح الا وين يدي لهان يسن سلامه ايا كي نخدم ثوره اسكو سديت الدونه نخدم خير سي اسمي سي اسم سوما ماسيورونس اما كنت زري من دا الا الحاجه يعني يا قبايليين دي ثمورث كندا اقلا في دي سنسن نتسكاس ندافوس المعاونه اي بين كوني نخدم يدسن سنينين هي لا قبايليين عندما الا سوما ماسيورونس وتقار العسمان وين ينتحوا جمع مدين يعني لاسيورونس تكرياس يخمن لاسيورونس يخفاون وين ما يرزدي ونار غوروان الحصون اخلاق افوس تكفوس كل يسيسون كل يسيسنا ثنميرت اسكوسم غازيه لقبايلي عندما الا ازل في الاول القبايل عندما العام يكون ثمة دونيث ونيني غاس قسم الغاز ان شاء الله هذا سكوس لهنا تلويث غادي وين الصحه ان شاء الله نكذياسين ولد علي شكورتي موبيلي شيري ماكس داكي ريبونتيني دونك الساكي قال غادي ثم غايا ريبونتيني qui a été bien organisé. Il y a beaucoup de bénévoles qui خدمنا طاس هكاكين ثمغايين تفر تلها alors donc c'est la deuxième édition il est indien que de ce gossa او نينير ثانميرث استزوار ودينير مرحبا يسون ثمغاراكين النا ثمغاراكين ون
نفرح الفرحه مقران مي دور زامي وكان سي مونريال سي روبونتيني سي لافال سي نظن نكون نفرح خاطرش تصفرح مع سيوث وثي سناث نورغانيزي دينا راكي خاطرش ذ العوايدنا وثي سناث نخدم ميتا كيس قسمي خدمت الجدودنا ونكنت نتكمل كيكيني وان شاء الله راونا تكملنا كيكيني ازول في الاول ازول وقال دي توالين تيكي 5 هذه ياكم يمزغنا ندم لنا سقسم غاز صلفر حضام قراني دار زعما ساكي غورنا ليديسيون في سناث يناير ديال بونتيني اثنا ما كاين ثوالام سي اون ريوسيت وسنه تصل عشيه هذه ناكل واشي نديرو حني يعطيكم الصحه تمارا انسان ما سنساوى ديال السكواس خاطر تمارا هذا كاين اخي السنين وكذا كلاندا كان السين كاين اذا ويا ذيك لاندا كذا هذه السن اللي نصنا او لنا ثاني مره تمقران الصفر حضام قران كل ما ندير زمغورنا السكواس غاز يمزغن عندما لنا ثاني مره تمقران. Oui, d'abord je voudrais dire à tous vos auditeurs, vos auditrices, Azul Pelawen. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a tellement de chaleur, de beauté, de couleur, de plaisir. Les gens sont dynamiques. C'est vraiment une belle fête. Mais je dirais au peuple kabyle que je suis très contente qu'ils aient choisi le Québec comme terre d'accueil. C'est quand même un Québec, c'est solidaire, il y a beaucoup de solidarité. On a des programmes sociaux pour faire en sorte que les gens vivent le plus également possible. Alors bonjour, je suis Joël Delille, adjoint de Monique Posé, député fédéral de Repentigny au Québec. Alors, je souhaite une bonne année à tous le peuple kabyle de la terre et surtout à ceux qui sont ici dans leur terre d'accueil au Québec. On a beaucoup de similitudes, on tente de défendre notre culture. J'admire vos couleurs, j'admire vos mets et votre musique. Bonne année, je vous dirais Asgouzem Guess. اسكواس امكاز يمازيغنا كان دملان للقبايل اون بارتيكوليير ماذا يقلان دي ثمورتنا وكذا يقلان دي الغربه لا دياسبورا ثانمير يعطيكم صحه تاكو 5 يديروا نغورنا غساكي